आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahan badamar weba pau Manipur ngarang mioi chatret kunthra nong COVID-19 positive boyki mioi tara laikide Pradhan Mantri Narendra Modi thasi ki tarani thoi amsung tarahumdoi do pangthokadaba G7 gi outreach session da saruk yagani UPSC na lauba Civil Services Man Examination lisingani kun gi interview August ani dagi maka chacha bahorgani amasung leba asida hujik pawda coronavirus ki vaccine dose koti kunmari lak yankhini pan hena kapkre Raja Kharada lockdown gi athing basing komthok narabasu COVID-19 laichet ki akiba leiriba maramna miyamna section bawat pagi thong sing tokpina bahijari Yariba makai yumdagi chathoktan leibiu tangai phadana chathok face masks upiu phutaru ki social distancing thambiu mai mit amadi khutsa toina hamdoktuna taru tanana thambiu soidana vaccine kapthokpiu COVID kamari lenawa pau singidamak national helpline number 01123978 8046 natraga 1075 ta phone tawibu yagani COVID-19 dagi ngaktung na nabatangai phadaw sana kanglong sin ngakna satpinaba RIMS ki hanagi superintendent amasung unit 4 gi head amasung surgery gi professor Dr. Songtham Arun Kumar Singh na appeal tawrduna hai Miyambu Professor Songtham Arun Kumar Singh immediate past medical superintendent RIMS hospital amasung professor of surgery head unit 4 na kurumjari nungsijaraba iricha Singh tamtiraba COVID-19 laichattagi kanjana bagi damak ekoi amukanna section bagi pirep lominarse covid ki vaccine soidna kaptok piu face mask soidna upiu mi amagi marakta futtaruk labna lebiu hand sanitizer siznabiu hand wash natraga sapon siznaduna khutsa sengna hambiu laichat asidagi ngakthokna ba matam gi laingakna piba tangai phadaba chatna kanglun sing ekoi kudimakna ngakna chatminase section bai basina laichat asi changandana bagi Kwaidagi Parava Pambaini, Mayambu Amuk Hanna, Kurumzari. Hauzik Mapung Eva Pau Manipur ngarang mioi chatret kunthra nong COVID-19 positive boyki, Laina asina nawa mioi tara laikidre, positive boybagi sang, sada nipan dasmik amasinoni. Ngarang mioi lising mapun sumna nipan test tawduna, haukibu namit tara nida kwaidagi wang na test tawbu namit oiki. Positive boybagi sang su hairibu matamasida ngarang na kwaidagi namely. Laichet asidagi laikidaba migi masingna samapan kun mga sure. Hairibu matamasida mioi chatruk humpunipan laina asina nabadagi fagalaki naw fagalakbagi sang sada maripunitoy dasmik animapanni. Haujik raja sida COVID ki apunba case lising yankini pan supna maripumatoy sure. Naw faki apunba masingna lising niputaret chatret mariputrat taret ni. Haujik active case lising mapan sohum yanki mapan lairi. Hauki opung kunmari da D-type oxygen cylinder lising ama chahum nefumanga masung B-type oxygen cylinder chaunga kunmatoi raja sigi tongan ba health facility sing da fangan ki hauzik phawbuda raja sigi oina vaccine kapki apun masing lakmari lising yankini toi shatru kunthra manga sure Mumbai da best of ba miyoibagi aifana tauba organization Doctors for Una COVID laichat thengna wada sangu polam sing mateng panglapagi damak Mukhyamantri Nongthomam Birena thagat papong dokrai Social media da thagat puwarolomada Mukhyamantri na hai polam sing adugi manungda afaba makhalgi PPE kit lising taramanga face shield lising taramanga masung oximeter chani yankha yauri polam sing adu New Delhi da laiba Manipur Bhavan gi khuthang da khusinarakmani hari polam sing adu Indian Air Force ki C-17 aircraft na puraktuna Imphal airport ta ngasi yoraklagani COVID-19 laichat na singnarakpu kodimak thengnanaba sarkarna paikhat peyawa thabak sing paikhatli laina asidagi ngakthoknabagi khwaidagi maru oiba thawung amadi miyamda achuma pawning thina khanghanbaga loinana haksel amasung yaifa yombal mantraloina piba section thorang sing adu mafung phana ngakna satpa haibasini laichat ase thengnanaba paikhatpa thorangi saruk ama oina kendra amadi rajya sarkar singna miyamna hanglakpa COVID-19 gamari lena wahang singi pakum pinabagi damak helpline number sing hangdoklei Women and Child Development Mantraloy Child Helpline Number 1098, Social Justice and Empowerment Mantraloy Senior Citizens Helpline Number 14567 amasung Psychological Support Helpline Number 08046110007 ni
राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 1800345381 नि ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल लगिनी थासी की तरह अमसुंग तरहमदोइदा पांगथोकदबा G7 की आउटरीच सेशन दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग सरुक यागनी मपान थोरम मंत्रालय की मचिन चटप मिसक अरिंदम बक्सिना पांगमिसिंग हाई यूनाइटेड किंगडम दा पांगथोकदबा मिफम असिदा लेबाक अदुना भारत यावना खा कोरिया मसुंग खा अफ्रीका सु सरुक याननबा बार्टोन तोरखिबनी G7 की मिफम दा भारत न यावबा से हंदकी असिना अनिरक सुबनी मिफम असिदा लेबाक सिंग अदुना तोंगान तोंगान हिरम मरी दा वाफुम कया खनगनी खनगदबा हिरम सिंग मनुंगदा मालेम सिनबा थुंगना संदोकलेबा कोविड-19 करमना लाक्सिनगदगी हाइबगी वाफम यावरी अतोप हिरम सिंग मनुंगदा इसिंग नुंसि की फिवम होंगलकपा उमंग वांगमंग योखटपा अमगमग तेंगबांग पिनबगी वाफम सिंग यावरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन लौबा सिविल सर्विसेज मैन एग्जामिनेशन लिसिंगनी कुनगी इंटरव्यू अगस्त 2 दगी मखा चथब होरगनी इंटरव्यू सी हौखिब अप्रैल दगी चथब हौखिबने दुबु लेबाक सिन मथुंगना हौसिक वरिबा कोविड-19 की फिल्म मसी येंगलगा यैथोक्तुना लाखिबनी परीक्षा थारिबा कैंडिडेट सिंगदा कमिशन ई समन लेटर अथुबा मतमदा मसा मसादा यहोलगनी मसी कमिशन की वेबसाइट तगसु मसा मसाना डाउनलोड तौजबा यागनी कैंडिडेट सिंगी खुदोंग चानबगीदमक कमिशन थौरांग असि लौखलकपनी इंटरव्यू की मतम सेमदोक सेमदिन तौनबा कैंडिडेट सिंग हाइजरकपा वाफम कमिशन यारोय हाइरी लेबाक असिदा हौजिक फावबदा कोरोना वायरस की वैक्सीन डोज कोटी 1,40,000 हेना कापख्रे हक्सेल मंत्रालय हाई हौखिबा पुंग 1,40 दा वैक्सीन की डोज 1,19,000 हेना कापखी मसिग मनुंगदा 1,19,000 ना अहानब डोज अदुगा 2,2,19,000 ना अनिसुब डोज की हिदाक कापखी लेबाक असिना मालमगी ख्वाइदगी साबो वैक्सीनेशन ड्राइव सही असि जनवरी 13 तगी हौदोखिबनी हौजिक फावबदा सही 19 दगी 94 फावगी मनुंगदा लैबा मियोय 19,19,000 हुंफुमरी हिदाक असिगी अहानब डोज कापख्रे ngarang khaktada mioi lesing homputara tareta ahanba dos kapki hida kapthokpagi ahum suba tangka asida hojik phawuda leba asigi raja kunthra tareta masung union territory sing da leiba punna mioi koti ahum lak yangkhani panda hida kapthokpangam khrei Nagaland के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोना राज्य कोविड-19 इन्फॉर्मेशन एक्ट कौबा मोबाइल ऐप अमा ngarang hangdokkhre ऐप असी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सेमनी ऐप असिना कोविड-19 नारब मियोसिंगना हॉस्पिटल सत्रिंगैदा मखोइगी लैफम साफम निंगथिना लैरबरा हाइबदु मसा मसागी मोबाइल फोन दगी खंगमंगम लगनी ऐप असी स्मार्टफोन अमदगी हेक्ता डाउनलोड तौब यागनी आसाम की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री ओइना राज्यदुदा थबक पुबा हरपगी थामा पुंग फरकपगा मरि लेनना ngarang गुवाहाटी दा फमुंग चहुम लैबा कोविड केयर हॉस्पिटल अमा संगाख्रे मसिगी मथक्ता कोविड-19 नंबर मोइदुना ममा मपा लैखिद्रबा अंगांगसिंगबु सरकारना यंगसिनबगीदमक अंगांगसिंगीदमक चीफ मिनिस्टर्स शिशु सेवा स्कीम सु मुख्यमंत्री ना हौदोखी गुवाहाटी दा पाउमिसिंगदा वांगांगबदा मुख्यमंत्री ना हाई ममांगदसु कोविड-19 नंबर मोइदुना मपुरेबा लैखिद्रबा नुपिसिंगीदमक अखनबा स्कीम अमा हौदोखी मपुरेबा लैत्रबा लुखराबिसिंगीदमक लुपा लाख 2.5 की संथंग पिना वाफमसु मुख्यमंत्री ना लाउथोखी केंद्र की लेबर अमसुंग एम्प्लॉयमेंट मंत्री संतोष गंगवारना हाइरी लेबासिगी म्युनिसिपल बॉडी खुदिमक्ता थबक तौरिबा कैजुअल अमदी कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ खुदिमक एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट न कौंसिलगनी महाना हाई मसिगिदमक तोंगान तोंगान राज्य सिंह अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंह दा थबक लौखनबा खंगनख्रै अथुबा मतमना मसिगी नोटिफिकेशन थोलगनी मसिना कैजुअल अमसुंग कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ सिंहना मखोइदा लेरंबा तंगदु लैतादबा सिंह अदु कोन मंगमलगनी हाइना मंत्री न मखा ताकी लोइसलकपदा कोविड-19 दगी ngakthongnaba face mask uppa phut taruk lapna leiba khut samadi maimit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngakna satpinaba amu hanna ningsingjari aroibada maruiho pau amu hanna Manipur ngarang mioi 419 nong COVID-19 positive oiki mioi tara laikhidre प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना था सिकी तारा निथोय मुसुंग तारा हुंदोय पांगथुकदबा G7 के आउटरीच सेशन द सरुक यागनी UPSC na lawba civil services man examination listing ni kun ge interview August 2 dagi makha shathaba horagani amasung lebasi da hojik phawr corona virus ki vaccine dose koti kun mari lak yangkhani pan hena kapre